Namuhla kudale lephalamende eZimbabwe umhlonitshwa uTendai Harare East uyenze lokho okuthiwa yi-point of national interest ecela ukuthini iParliament of Zimbabwe ikhangele udaba impumela evela eConstitutional Court esingathi sahlulela seConstitutional Court esenzakale ngolwesihlanu lapho iConstitutional Court yaseZimbabwe ithe yona lokho kade kucelwa eZimbabwe Electoral Commission kulabo abafisa ukukhankasa esingathi ngesilungu ama-candidates kumele babhadale izimali masizekelisa ama-MPs bekuthiwa ma ufuna uba nguparliamentarian umele ubhadale $1,000 ma ufisa ukuba ngupresident ubhadale $20,000 i-Constitutional Court ithe akulunganga konke lokhu yasibisela udaba lolu kuparliament yathi dale kayihlale phansi iphumela ama-fees amatsha atshengisa ukuthini kuyavunyelwa wonke umuntu ukuthini abe lelungelo lokuparticipate ngoba bewukhanya imbadala kade beyibhadalisa inkulu kakhulu. Ngakho-ke uSpeaker of Parliament uthe yena i-PLC i-committee ebona ngokuthini umthetho uphansi kumbe uphandle kwesisekelo sombuso ihlangene ngomsombuluko ngomvulo yasiyenza isahlulelo ngendaba yahlahla indlela so kukhangelelwe ukuthini namuhla kumbe kusasa i-committee izayenza i-report ku-assembly and then from there thina njengama-parliamentarians sizadebata i-report yabo le-recommendation yabo kodwa bona bahlangane izolo ekuseni ngokuzwa kwami bavotile abathathu bathi bona intengo ezi-1,000 zi-right abanye bathi azikho right ababili kodwa isahlulelo se-Constitutional Court sesikhulumile ngolwesihlanu ukuthini kumele kwehliswe inani we must reduce so yikho siyabe sikufuqa kusasa mina ngiyabe ngifuqa ukuthini mase sidebata sikhiphe lama-price ngoba amakhansila akacelwanga ukuthi akhiphe imali so asikhipheni ma abantu befisa ukukhankasa kakube lama-nomination procedure afosayo ukuthi umuntu ofuna uba ngu-MP ngabe le number of nominations inani elinje kuwadi ufuna uba ngu-president ngabe le number of nominations kuma-constituency ayi-210 yikho kuyafosezela ukuthi laba abazama ukudlalisa ithuba leli esingathi ngesilungu ama-chances bengabi le chance ngoba 210 constituency kuyabe sokufuna ukuthi upresident abhode elama-structures akhe so yikho kungcono kulokuthini kuthiwe kubhadale izimali ikakhulu kuthiwe kubhadale ngemali ye-America imali engasoyethu esingayiholiyo thina njengama-parliamentarian i-1,000 US imali esihola almost a year's salary in fact siyi-year's salary ngenxa ye-inflation so ukuthini masikhali